Seng Samla Seng Longkmie Lumsainar LAITRYNGEW Kilayo and pynlong LAITRYNGEW ICON SEASON-1 2020 haka new tarik unai ba ajar arfau MPK Secondary School LAITRYNGEW ryngkat ka jingkyrshan lang ka AMDA ka Nongrum Brother ka jingtemu jongka ka icon ka bamaki kila pynlong kalong ban kenti ki hybrid ki samla jongka shnong ya kathan hi baro kawe bakin la ban yang skam penphaya la ka sap ka phong ka bamaki kidon hakane kasni I chairman ibalapnia yakane ka icon iba one box ram lapli perda da ista utilia Nongrum ibadairu I headmistress jongkane ka school layadon kardu da secretary shnong ar Buhsan rang ba dong kedru Buhsan riu rang ba ka shnong en pariat bat kiwe MLA ka Sara constituency iba kibin melemngam ibalong chief guest bat idairu ibarat rairat ba banyador rengkat na benta kani ka program makan long ka bajam hakani ka LAITRYNGEW ICON SEASON-1 2020 layo ban raya ka namla du da kali ka si squad first runners up up-Suhthied second runners up Sara Kynjai Buhsan napdeng jong kinong ya shimmata layo ruban jied katuk ni ban leit shaka Meghalaya Audition Meghalaya Superstar kita kilong Kitbor Nongrum Rosa Mystica choir DSP Crew bat P.Pararian kaddu yawai ka Seng Samla Seng Longkmie Lumsainar LAITRYNGEW kapan pau ya ka jing sungu bat ka jing ai khublai ya baro ki blak loy ban yarap ya kani ka program kum ya MLA ba ki ben melim ngam MDC TW Khan President ka AMDA Kitbor lang thaba India talent fight karmer doleng India talent fight kari Kynjai bat ya baro ki wai pat ki ba klam da jer kerteng lakan thop lang ha kani ka jing ai khublai jong Buhsan Nongrum sobra sakti kepang nata Buhsan Nongrum bat ka grup Nongrum Brother namati lembak kani ka kenun ui keblak ra skong batak burom ya kadong song borok awai te so ban ai kubai tikok keduan namta ka kenun jeng bobi ban kanis kemaru ba kisangla ban ya te stone no banthau kila pi khang bala ketil ya ka teru dan sap dan pawni banyo ban mit pachaba te hagani ka por kasko ban ba nagalem jongka neka LAITRYNGEW ICON kong kasko ba kini kisap kitalan ke ba kini kisama kitan ban ruai thanton baude lu ukun ru jonga ba dan kani kasap ban ruai ba kong kasko na unyalam bala ong ba de neka bentar su bagi on pelong ya kani ka jing shan bani kan ko ba kasap kitalan ko dan tingar ba ong hagani ka por kani ka janme nagapta jangani ka por ba udah samla ba dan kani ka sap katalan de ban trestom de ban trebha ba khamtam misu wat ong ba panan kam ka sap katalan ka ba ublai ulabu na kata jingu kani ngati pagari ka jingai karpa ka ublai kani ka sap telada lunari ka jingai ka ublai ka sai rumah ban long ba kan long ro kumne kumba ulong ban sya ban kemen ban ruai ban le simun ke baro na kamta kajing baha jugu simet hi ngala konom bat ong kumle esgo matan amde tang simet bat egadong hibor kawai bat kumju ekesno bat kumle esgo ula kon dero na kawai je kelas koi pat bat esgo ka kubor ke jingle ke jugu kum ta usamla na kamta jong kene ka benta udon kene ka sap ngong ni syap ngasongu ya ublei de ublei bala thau yangi bade me uru bal ayangi kene ka sap ka telen ka phom mano breu kumbong susutham baro breu basta je kata ngem la ban len ladam ple kalat kumnon lait ban kren te kane kin ke kalat nak benta ki tu sap ki phong bakin lait ban kren bakin penmi ki sap ki phong bakin kidon te kumba kini kerang ba baro no chakman klai ku play ni samla badi kini ki Seng Samla ki Longkmie jong kane ka dong Lumsainar te sisien ngaru nganam don sipun ki ke ban kren Ray tangkane ke jing kublai kitbok ketruang jakinong sim benta baru kumjo ikini ki nong bisar ke ba crowd badkir badan la kasap ka phong kasap ka talen ka bablai la ai ki takadaw hapa ki pendon kam hok ya kasap ka talen ka bablai ai ki priu ki kiu ko we kerdan ko perkerdan kawan ana miyo idu
Kiba pernai Palatik san hangi Kiban air dia Kajin sai Wan lam ya kalenti Japran tu jamat Langkae Yang ya lewat randi Syaki babu cing Syai kutbe Banjok buat arkati Ready is the jingky band. And you must box. Very flat. Standing in the stop. Stand up. Stand up. And here is the box. Your markers. Next camp, ngidan kam menyesnok tilang ban ai, iaka jingyerok kebakerpang, iaka Seng Samla, berke Seng Longkmie hangni Lumsainar. Ibrai met ban mensin ban organize kene program. Ban next camp lingba kene program. Kanu kalau ai mensin yaki kon samla bagi happy birthday jongi. Ibrai benta hagane ka competition hagane sing ka bomenta ka ailat bersisha yaki ban peni yaka sap ko phong ka badan haki dan agalang ka jongi hagane ka por bomenta ai ka jiniero ka bagterpang barang next camp bangayoi da sisha bagane kasien ka beningkong gila organize hagane ka LAITRYNGEW ICON kinangay penting nang ni sakmat Kinam penkut tang nonton newsnya maljar alpo, dan kani kan ni tang jingskan. Kalau next camp bakenang ay beteng, nang ni sakman, ya kani ke program.
kepang nanta jumti ba kilala ba di jom besar tema ni ko Seng Longkmie ba tunjuk semula jong ada channel adin bang daya iya uso jong jingjob nak jingkyrshan jong wei nak sama jong kadong ada Samla Buhsan Nongrum dengan bu ngajin pakat ba ni dai ban dan hungkan ni ada function kenang ban harap ya kiwi kat di kuna jong kadong ba di slong ba kila ba ni bisa bahasa Inggeris dari kuma TV basang nongkong yang kalau kam dai ka usuk dan sepun ba di jing bang hak artis dai ada kat jing sungu nah yang dari Seng Longkmie ni ada kat jing sungu ya AMDA barang kalau ni ba kloy ban ya ketika dia ketika menjoi banyak tray lambat ni balik si rada pandai nak bikin tray ba joi minum hak pelong yang ada kat program mentang sini jauh lain seperti ini bahkan nama ban kiu syaklang nak kam jongpi dan nak bantah kum kadak ka jingburom jongi ya nak betai man ingin ada di kapsi bajang ka jadi kadang dia jingong ba kumbaong melus ham baru upri basta manu galak penlen laklem daple kalat munung ngat keren kami gadai kalat kelenti ya pi baru ke ibadah ni akan dikasap kapong ba mangi na Seng Longkmie ba Seng Samla Lumsainar ndala ban Organised ya kan program jong LAITRYNGEW ICON SEASON-1 ba ni nanti bala senang ru ni nangla ban Organised ya kawai gade ada ke season 2 ba panginang yo contestant banang kham janai ba pinangila ban kham tengah yang program banyak ni nanti ba pi kita baru pinang kitbor yang namta jeni banginang la janai di program oke